Ofîsa Parastina Zarokan ya Kantona Firatê bi armanca zanekirin û hişyarkirina zarokan, şahî û çalakiyên cûr bi cûr organîze dike. Di çarçoveya pêngava desteya jin ya Rêveberiya Xweser ya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê ku bi dirûjmeya başbûn û parastin, pêşveçûn û têgihiştin ji bo zaroktiyeke tendurist daye dest pêkirin, Ofîsa Parastina Zarokan ya Kantonê semîner û çalakiyên hişyarkirinê yên girîng li dar dixe. Rêvebera Ofîsa Parastina Zarokan ya Kantona Firatê, Fatma Bozan got, armanca wan kêmkirina diyardeya bikaranîna zarokan û tundiya ku li dijî wan tê kirin. ضمن إطار الحملة التي أطلقتها مكتب حماية الطفل في Di çarçoveya pêngava ku desteya jinê ya Rêveberiya Xweser a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê ya bi dirûjma, başbûn û parastin, pêşveçûn û têgihiştin ji bo zaroktiyeke tendurist daye dest pêkirin, em çalakiyên cûr bi cûr ji bo zarokan li dar dixin. Pêngava me dê sê mehan berdewam bike. Armanca me ji vê pêngavê kêmkirina diyardeya bikaranîna zarokan û tundiya ku li dijî wan têkirin, bi taybet li deverên ku şer lê diqewimin, bandoreke neyînî li derûnî mejî û tenduristiya zarokan dibe. للأطفال وخاصة في مناطق التي جرت فيها الحروب. Her wiha Rêvebera Ofîsa Parastina Zarokan ya Kantona Firatê, Xunaf Bozan jî behsa giringî û armancên pêngavê kir. كامبانيا دا ام بين قالك سيمينار لسر حقوق الطفل ووارن داينه وچالکین پروردی و شایی جبو زاروکان وارن چیکرنه ام بین چه زاروکن استاندار زاروکن ام بین کس کسورا آلان زاروکن د ام بین د کولان اندا و بگشتی زاروکن شهیدارا و بگشتی وارن چیکرنه هدف و آرمان جمی هانه کو ما جبو و حمله دست بکریه شامدی ام بین زاروک بگشتی لباکور روجهلاتن سوری ام بین روجهلاتان ناوین ام بین د هرم امدا روجانه کل زور زحمتیان راستین روجانه ام بین روبرو کد زحمتیان را در باستبن. Di şerê navxwayî Sûriyê de qurbaniyên herî zêde zarok bûn û piraniya zarokan ji mafê xwendinê hatin bêparkirin. Lê Rêveberiya Xweser biriya yasayan mafên zarokan diparêze û jîngeheke aram ji bo wan ava dike.